Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Kehenyo Trap Integrated Territorial Organization kalapa da Dorcas Syau Menteri Rangba Aduk Keri Narendra Modi ban panjing pensyai laka Sorkar India ka hunni halor ka jingai jingmut jang ka Sorkar Meghalaya ha ka bayadai bat ka jing penbait thamai ya ka kernit ka bahenreo jang ka riti senchar keri India. Ya gani ka Dorcas ka seng kala IT Lingbao State President jang ka BJP Meghalaya State Unit haka jingnya kendo kerpang ka balalong haka sengi balang jong ka khanre tarik ubnai rempang arhajar arpuar haka jingnya keren bat kilat pathai khubor presiden jong ka hito uba donbok dakar ulong baka seng kala kerpat ya ka Sorkar India bakan thauno ada ka komiti bak kerpang na ka benta ban pentrai kam ya ka National Solemn Committee Commitment kat kum balak kedo haka Annex Agreement balaya soy bat bala menjur do Governor General Jongkeri India usi Rajako Palachari bat ki kli nong senchar jong Federation of Khasi States ha ka khat nyo terik ubnai nailar khat khandai spa sapu pra sakawai pat kamat ka sengkala ajing mut badai ban pendamno ha ka bayadai bat ka jingthung ki MDC Shusi ha Khasi bat Jaintia Hills Autonomous District Council Lingba ki sengsan perthai Mentagas ni nagaliang gujungi ka New Trap Integrated Territorial Organization. Ada kadai ka agenda kadai ka juk agenda bangila dep ai au governor Sri Satya Pal Malik ka khandai tarik na khandai arpu wai ka phang hi ka juk hi ka phang ba mentagas ni kadai bangi ka request ban constitute ka special committee ka ban khali da ka office yang prime minister but ka ban chair do menteri korbari ban I effect but ban implement no ya ka National Solemn Commitment kat kum ka Annex Agreement ka bala soy da Shri C Raja Gopalachari Governor General of India but kis klik no senchar la nek chief jong Federation of Khasi State kan yotorik August khandai sa pra ka baar ka de ban depoliticization and provision ya ki spotali ki sit jong ki CM kilingdo ki usardar wahdar ki dalai jong hima berkilakan ka bakin jet pramaki kumki nominate MDC haga badai balingi wan ya kan ya ban hak trainer badai ngilai kat kum ka manifesto jong ka BJP ka bla keren menchwa bak ongbaro ka kini ki agreement ki barim jong ka party ki dei ban respect ya kini ki instrument ki dan ni kita ki solemn hapok ki tribals dominance area kloy hadian ka independence dan de halor kan yang ikwa ban budian bat ni pan ro kejing pensai na iba katkum ya katoka amendment of section ko la ajung mot daka Sorkar India naka parti jong BJP na imba jong presiden beyong ba kin sekren halor kan ni kejing thok kejungi ka bangi dawa ban depoliticize no ban bari ki political parties lada ka symbol lane laka no parti political party bakim dei shu banyala ki habnya le ba kum bayale ki daloi kisir badai ya ka dus council ri lachna hakata kurkom banjadai ka kriti ka dustur bat ka customary law belingi keren ya tangi la i haka arajar khatsan khatpra kalami ko wi ko political parties na po dus council ka bakta mat yong badai ka tu ko pisa ka ban lech pa henrei kami man kiseng san berthei ki bangi ngi ngimla ban pedian bag kapisa perke kadus konsil hi kadai benjata de kerti ko distrik ndai ra bakan long politics kai ke pemi na dis council I don't need to mention brokat ki ba kitip hi kata jadi kita ki agenda ngila de highlight ba ke benungkong hi kadai ka to bong ipe ban pentri kam na ya National Solemn Commitment ke bala ya soy hokan yo tarik August akan pa so pukra pat ban bar no ikni ki political parties kumban la le hapok ka municipal election haka amendment act arhajar haka tarik bana April kan di hakane kelak don ketuka section khatsan e ke bong political parties ba to contest election no person shall be allowed to contest a municipal election on the ticket or the symbol of a political party recognized by the Election Commission of India ya kan ni bali la le ruha to kopor la convince kilai ko arngut kirang basno khnang ba kinu ki party based politics kin dei bandon benta khnang ba ya kritik ku dustur banjak